Жашылыктын жарчысы Салима Алима. Сіздерге денсаулық, сіздерге игілік, үйімдеріңіздерге бақыт қалайын. Ошоменен бірге уулум Мелис кызы Мадина сіздерге денсаулық, чын денсаулық, uzun ömür, чексиз бақыт. Үйдегі екі дүйнө бақыттуу болушуңарга, екі дүйнө бир болушуңарга мен тилектешимин. Өзүңөрдөн көбөйүп, агарып көмөрүп, алдыңкы үлгүлүү үйлө болушуңарга чын жүрөктөн тилектешимин. Кудагы сіздерге денсаулық, кечениңизден терлеп, чай берген, ушу разы болгон ушу келин болсун ушу кызым сіздерге. Рахмат. Дүйнөдөгү эң бактылуу ата-эне бул өкүл ата менен өкүл апа дейт. Себеби дегенде өкүл апа тогуз толгонун берин тартпайт экен. Өкүл ата 1 сом контракт төлөбөйт экен. Дароо бойго жеткен уул кызды болуп калышат дейт. Мына ушундай өзгөчө инсандар бүгүн бизде да бар. Өкүл ата, өкүл апа. Кубанычбек куда, Салима кудагы. Тоюңуз болсун. Уул кыз болсун. Келиңиздер. Bismillahirrahmanirrahim. Şu bardıq kalı dileklerdi şu yaxşılık toyunuzda Allah'ın adıyla başlaylı. Allah Teala'ma çekiş şükürler olsun. Bin mertebe şükür ederiz. Assalamu alaikum şu bugünkü toyga gelgen konuklar, meymanlar. Şu beni sırpek dostumun Kerim Bayashim'den yaxşı sanalaş tuğanları, koşnaları, dostlarları, gıdasılıkları. Bugün büyütüsün. Екі кишиге жақсы қалаған, ниеттеш, тілектеш, жақсы саналаш кишилер барыңыздар келіп отырсыздар. Бүгін эми ушул Сырымбек досум Керимбекке ушу той берип жатат. Бул тойдун мааниси элден бата алып берүү дейт. Мына ушул дережеге жеткизип, эми ата-эненин милдети экен, ушу элден бата алып берейин деп. Биз дайым айтабыз, бата деп бата менен эр көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деп. Кейбір учурда ошо батага көп маани бере албайбыз, жакшы түшүнө албайбыз. Бул батадан күчтүү белек болбойт. Батаны бергендин, батаны алгандын, батаны кабыл алгандын да эреже тартиби бар. Ошон үчүн бул жерде бир 2 секунд өзүмдүн ушул бата боюнча ой пикиримди бош айткан кетейин. Себеби баарыбыз ушул бүгүн Сырымбек менен Керимбектин жакшылыгын тең бөлүшөйлү, кошо бата берейин деп келип атабыз. Ошон үчүн бата берип жатканда баардыгыбыз Аллах Тааланын аты менен Бисмиллахиррахманиррахим деп азыр эми бүгүнкү ушул тойдо баарыбыз өзүбүздүн каалоо тилегибизди, ниетибизди, максатыбызды, батабызды беребиз деп келдик. Ошол баталар берип аткан мезгилде ар ким өзүнүн жүрөгүнөн чыккан, дилинен чыккан батасын берет. Бири-бирибизди коштоп, көңүл коюп, ар бир айтып аткан батага мен de koşulam deyip, amin, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Uşun kalama men de koşulam, Allah'ın kavulunuz deyip oturuşumuz gerek eken. Şundan bir, bizden bayağı bugün gelgen maksat dileğimizde Allah Teala'nın kavulundan olsa, bizden ballarımız baktılı oladı eken. Emi Sırımbek, Kerimбек, sizlerdi bugün uşun çoğun, ançıcından beri kütkön, gökten kütkön, elder tuğanların bilet, kütüp tilep sıra algan balan törtümüzden keyin sizler için bunda bir söz menen aytıp bere alбай тургандай чоң той болуп жатат. Şu балдарыңарга каалаган тилеген максаттарыңар кабыл болсун. Şu балдарды тапкан ата-энелер силер аман болгула. Той менен анан кудагыйларга сиздерге дагы рахмат. Ушундай кызыл эрезеге жеткизип, илим билим берип, таалим тарбия берип бизге бала кылып берип атасыздар. Биз да сиздерге ыраазыбыз. Ал эми ушул 2 жашка болсо батамды берип коеюн, аскатсын карап, анан бата менен баштайлы. Toyumuzu tüçensine batamine götürüyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah, estağfirullah. La ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ya Rabbim Allah, uşul bata, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den ümmetlerine vergen batası olsun. Uşul yerde Allah de valakan caytırman, jalpı, tuttun, jamattın, batası olsun. Benim batam olsun. Allah Teala şu ulumuz bilen kızımızga özümüzden ak dilek, ak niyet maksatlarını dilep soranabız. Şöyle iman musaf veriniz, sabır takat veriniz, çingel soğuk veriniz, uzak ömür veriniz, vakit alay, vakit dövlet veriniz. Şu baldarımızı özümüzge işenişli, sıyınışlı buyurup nasip kılınız. Özümüzdeki İslam dilinizge toluk kavul alıştı buyurup nasip
Ularda 5 vakit namaz okup, adal ömür sürüştü, adal rızkı tağın. İşte buyurup nasip kılınız, elin uğurlu olsun, elge gene gittiğin жақсы güldür üyübülelerden olsun baldarım, baktın oldular. Amin. Allahu Ekber. Amin. Buna sizler için iki taraf hukum tanışkından beri sizlerge arnalып көптөгөн kanunlar, tilekler айтылып келди. Бүгүн дагы мына айтылат. Ошонун бардыгы өкмө кабыл болсун. Жашоодо ушундай экен. Мына Sırrıbek менен Kerim мелис төрөлгөндө кандай гана кубанган эле. Ошол төрөлгөндө дагы ушул бала чоңойсо экен, келечегинин болсо экен, үйлөнсө экен деп айтылып тилектер айтылды. Ошол тилектер кабыл болуп мына мезгилиңер жетип үйлөнүп отурасыңар. Sırrıbek Kerim şunday ballarını terbiyelap, mezgile gelgende üylöndürüp, bunu tip tuğan uruptu çakırıp, toy ver otasına, toy ver, toy bulansın. Kuda-kudagılar nasip eken, buna Sırrıbek menen kuda olup, tüvelip karındaşılık oldular. Kudalarlar kutlu olsun. Şun kudalarlar kutlu olup, iki yaştım, erteki baktısına daim doğu olup, tüvelip karındaşılık olup, жүрgüler. Жалпы tuğanlar, Sırrıbek менен Kerim'de, tuğanları bizde, ızattap, atayın, alış çakından gelip, montip, kalamalarını aytıp, Dileğe aytatasılar. Sizlerge daha çok tuğanların atından razılık bildireriz. Oşon menен birge mına toydun көркүнө чыгарып, mına Kırgız Respublikasынын эмгек сиңирчиси Şamil elimiz gelip, kayda жырат Şamil. Bunu tuğanlarga özünün arnagan çıgarmacılık ömesin tartılap, bizden көңілімізді açıp atar. Zamir silerge dağı tuğanların atынан ıralçılık bilip koyalı. Rahmat edin. Oşantayla mınavun Aykökül Toykananın neyesi 60'ға dağı çoğ rahmat. Birine bul emez. Жалпы alay elinin daim şu жақсы günlerin toyxanasında şu жерде көп toylar болып отыр. Şu 60'ға dağı işin ilgilik жарыялап қойылды. Эми мындай тойды, жақсы күндөрдө каалоо сөздөрдү айта берсек көп. Эми башкаларга дагы орун берели, кыскача тартайлы. Дагы бир жолу балдар бактылуу болгула. Жалпы тугандар, дайым ушу тойдо болуп, жакшы күндөрдө болуп, Кудай берген жашоону бактылуулукта өткөргүлө. Дагы бир жолу чоң рахмат, балдар бактылуу болсун. Albaydan,
Bertoğanlar bir kotuktap oğlun alsın. Bugünkü toyda şarkı bölümümüzden adına zaten Tal çoğunda eğilgen Kırgız'dan tatma sulu kızların жақшы biyinden aldığımızlarga çakıralı. Dapka bir ansamblinin suluları aldığımızlardan. Baktımı olup batıldılar bari öyle. Melis Madina ömrü boyu uzun olsun, baktılı ol, bay ol, köp balalı ol. Ata degene siligan, жақсы çıkan jigitlerden, uğuzlardan, kızlardan bulma. Hurmatlı şeyde oturgan konuklar, kuş gelipsizler. Yaşkaşı vaktululuk, tinçlik, amançılık, malaçakalı olsun, vaktulu olsun. Şeyde bardok aytırgan kalao tilekler kabul olsun. Hurmatlı bugünkü toydun bölörü barımızda kuş gelipsizler. Dostum, diyola kut olsun, Kudamlarıyla sizlerge gelin kut olsun, ömürleri uzak olsun, köp bala çakalı olsun, kudalar, bin yıllık kudalardan bolunuzlar, sırdaşlar kudalardan bolunuzlar. Maldunlardı, mal basın, bala basın, artınlardı, mal basın. Güzel, yaxşı ümülödüm bunu, ışınlarga tilekteşim. Hurmatlı bugünkü toyga gelgen meymanlar, turganlar, kuda deyler, kuş gelipsizler. Muna bugün singdim, gelin bürü, duyağda sürünmek, köpten beri kıyaldanıp, жақсы, balam yüreğinde suyunup ayağa kuvan oturan geçse. Bu şuradaki yaşlar, vaktılı günlerde nasip kılsın Kudayım. Daima şunday atilesi siladan, imanlı yaşlardan olsun, gelecekleri gen olsun, ömürler uzun olsun. Daima жақсы günlerde aldığınız gelinlerden olup versin. Güya olan sıra, uşun gelin kuş olsun, baktılı olsun ek bana,
karmaşkan kolları geç acıramasın. Çakkanı alça olsun, camkanı parça olsun. Büyüne geç kaçan kadam üzülmesin. Eşikten hadi kendilmesin. Baktını olsun yaşlar. Oy sözümüz peki ağayın tuğan. Sizler kadar 20 milyon çarşılar bile verimizden. Çok rahmet. Toyumuzdan doymadık.
Bışkanan delik özüngдөй macar gerek. Yalığım bateng sonuna kanday can sizge par gelet. Ey kanday can sizge par gelet. Sen biri dışkan almasın, kol jetkizbik jaydasın. Başına çıkıp barganca başkalar üzüp alбасын. Bireler üzüp alбасын. Tonunulары men bolsa akkan bulagım. Kulaktan ular su içse de tarkaylı canım kumar. Ey tarkaylı canım kumar. Matыңар қолда болсын, дөләтіңар жолда болсын, ыйманыңар бекем болсын, рызқыңар кенем болсын, бақтылуу болула, омин. Kız
Tuyağım ösüp ulanar, baş koştu yaşlar jalındım, Kudanı güttü kadırlım. Sıyırmatta yürölüp, günümdük emez tübölüp. Kuda 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 kudalar, Kudayım koşkon kudalar. Tübölüp kudan boloyun, kolumdu berçi kudalar. Kuda 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 kudalar, Kudayım koşkon kudalar. Tübölüp kudan boloyun, kolumdu berçi kudalar. Sevmek, kelimdim, kelim kutlu olsun, ömrüm uzun olsun, ölçüleri acayip olsun, iki jakara en baktımı yaşlardan olsun. Köngülde kuşmak geçinizleri veren hürmatlı konuklar, bundan senin de kelimli toymak kutlu olsun. Bu kızılın jakşı günlerini görüp, jakşı çaylarını içip, bugün Kuday daima dayanacak olsun. Bu baladan birinci jakşı bulgan olmadan, öte suyun içiyor, çok olmadan demin kaçaklı beri bana gerçek tartır. Gelin akşam koy gelinlerinde olsun. Kudalar, minzikli kudalardan oldular. Altın ayaktan su içken döylöktü karnıkta jetkiler. Bu kızın jakşı günlerini görüyor. Anan baldarın melis Bayağı Mınаны uzartkan, жақындатқандарына көп güzel bir айтам да. Төлі көмеген болсын. Бақтылы болғылар, балалы болғылар. Жо мен муну туура тартканга өзүм ошо менен мээрдима чоңойтуп мына жакынданат. Ана чоңойткон нормальный эле. Melis, gelin bala, ынтымақ болғылар, өмір uzun болсын. Мындан кейін сіздердің аты-енеңердің өмір uzun болышына сіздердің түзден-түз тиешіңер бар. Сіздер ынтымақты біргелікте жақсы жашасалар, аты-енеңердің өмір uzun болады. Ошо іштеріңерге игілік, бақытлы болғылар, көп балалы болғылар. Uzun ömür kalaydı. Gelecekte aldığımız jakşı ünlülüğüm olsun. Turmuş kurgan sapanımız baysallı olsun. İki jaktı ben silagan jakşı. Biz diyor elim bol silap seversin. Şunun bitirdiğimiz konuklarla jakşı şunun karşılarında çıktı. Ortaklaşma olup sözümüz katılışın baktırı olsun. Rahman, ağay.
Gelingizler. Ayaşabalar. Toy kut bolsun. Barыңардын бийлегениңер биртең, муну акемдин бийлегени биртең. Бийле десең деле бийлеп атат, бийле демесең деле бийлеп атат. Өзүң конол ушундай болуш керек. Аке, атыңыз ким? Анарбай. Анарбай акеме бүгүнкү тойдогу эң мыкты би үчүн приз. Göbelle toyda жүргөн, göbelle бийди көргөн, бирок акемдики де бийди. Офин көргөнсүң. Аке, келиңиz. Талантыңыз кандай? Мына берек сизге. Той кут болсун. Аяша балар. Эмне үчүн силерге дароо приз берип атам айтайынбы? Кыска сүйлөсүндөн приз берип атам. 2 жамаат чыгып атасыздар, 3 жамаат, классташтар, талчандар, анан камазистер. Ар бир жамааттан бирден өкүл, пожалуйста, эрежени бузбайбыз. Кана, келиңиздер, ким баштайт? Салам алейкум, урматтуу туугандар, жерде отурган той көрөрмандары. Силер биз кандай десем, 85-80 тарбия кеткен балдарбыз. Бир нанды бөлөп жеген балдарбыз. Балдары бізде болсын. Атамдың сузактары бір нанды бөліп жүрдеділер. Біз келіп тұрып мұнда тойы қатысудамыз. Анан жана ертеңінен бай келгенде айтты қысқа нұсқа депчі. Ошол içinde қысқа нұсқа сөйлеп, айтқан сөзгө, аздыр айтқан сөзгө қосылып. Анан біздің арасында бір иман болып тұр, дос боламыз. Ошол жақсы өзінің айтып қойсын да болады. Assalamu alaikum, hurmatlı mehmanlar, hurmatlı bulungan toydun kutluları. Sırın belek, gelin dönüşü, jakşı aytın dönüşü, toyun kutlusuna. Öpten kutlanışı, jakşı, uyanışka şöhretçi. 2 yaş baktım olsun dostum. Sizlerge büyümlük olsun, jakşı toy baktıyan olsun. Toylar bulunarısın şu, daim toylar bulunarısın. Jakşı toylar çok olsun. Assalamualaikum, hurmatlı tуугандар. Бүгүн биздин классташыбыз, кичинебизден бирге чоңойгон досубуз, кийин чоңойгондо аяштуу болгон досубуз бүгүн жакшы тойго барат. Биринчи көргөн уулу, Белисти үйлө, Kendiniz şu Madina'da özünü doğruluk kontrol biz şuna öte konuşmamız olsun. Biz klaslaşlar size sana ne deriz? Tosup çılgın soğuk, uzun ördün. Hacıvası kayrak. Bundan aradağı hiç kalan biz şu yüzüne çıkacak kalmazlarına yürüyoruz. Hiç kaçan değil. Karımadasın. Kamazdı aydak жүрөт. Ошо Камаз досторумда болса керек. Ошо Камаз досторумга дагы тилектешпиз. Ушундай болсо да. Биз классташтан мындан кийин дагы сен менен биргебиз. Ийгилик каалайбыз досум. Мына атыбызына Сырбек biz Baktım olsun, Melis Beşkoğlu'nun olsun, Kuşmaybeck olsun kazasında. Ben sonunda çıkan olsun, anlaymış ve işi görüntü olsun, doymak olsun. Bir söz, Cenab-ı Melis'ten keyinki uğrumuz var mı? Ölçüzlük yerine de benim suyunu odan belirttim önce. Buna bana ne? Aslanlarken sürmek dostum ki eşim dostlar aslanlarken dostlar sizler koy merak olsun daim yaş olsun neden yekiş baktı olsun 10 yıllık dostlar baktı olsun dost sürmek kelime 2 hafta
болгула, бай болгула, балалы болгула. Şu ата-энеңди урматтап сыйлаган, кадырына жеткен келиндерден, балдардан болгула. Ошо дүйнөдөгү бардык жакшы нерселерди достум Аяшым силерге каалайм. Ушу келген коноктор бардыгыңыздар бүгүн менин досумун Аяшымын балдарынын тоюна келдиңиздер. Бар жоңуздардын тилектериңиздер кабыл болсун. Той атырында бардыгыңыздар эсен-аман жетип алыңыздар. Сиздердин каалоо тилектериңиздерге биз дагы группалаштардын атынан бардык каалоо тилектерди каалап кетем досум. Ежекемдік сөзін қана той құт болсын. Мадинаның құрбылары бар ма? Қыздың 40 жашы ұлу деп жігіттер қыздардан баштайлы, анан сіздер жігіт тұқтайсыздар. Қана той құт болсын қыздар, келіңіздер. Саламатсыздар, Мадина, Аяш, сіздердің күндерінен құттықтаймын, бақытты болуы. Мен башқаша сіздердің бақытыма. Аяш, қаларым саға. Dostlar bu tarafına. Әрбір жұма Мадинаны белектеріне беріп тұрды білетінен. Жана Мадина, Аяш, сіздерді сүйуі, пайғамбарымыздай шүкірді болып өсіре берсін. Рахмат. Саламатсыздар. Белесіңіздер Мадинаны жер күніңіздер құт болсын. Қармашы, ұзын өмір құт болсын. Аяш Мадинаны Бармашқа болма ешқашан ажырабасын, Аллах мекеннен бақыт берсін. Осы қырғызда жақсы сөз бар ғой, енді ер қылғандағы, қара жер қылғандағы аял дейді. Аялды гүл қылғандағы, қу қылғандағы еркек дейді досым. Еркектен сүйген жарашады дейді досым, аялдан күлген жарашады дейді. Белес досым, сен ардайым сүйіп жүріп, Аяш өзгіліп жүрсін. Дағы бір жолы бақытлы болған досым. Бармашқа болма ешқашан үзілмесін. Өзі мына тұрғанда даярданып келген құттықтау ушундай болот да. ел тамағы тартылып отырады. Құдағи менен бақыт құданы жана өкіл ата өкіл апам қуанышпен құда менен Салима құдағиды алдыңыздарға шақырайын. Қана алдырелер келіңіздер. Ортаға бұл жаққа мен жаным алып келгенем. Бұл жаққа алып келіп болғанда Мелис Мадина келіңіздер менің жаныма. Аты аталған құдалар, ата-энелер келіңіздер менің жаныма. Дал ушул 2 жаштын торт кесүү аземине биринчилерден күбө болуп, биринчилерден ооз тийип, жакшы тилегиңиздерди арнап бериңиздер. Колдой келсеңиздер, келиңиздер. Кыргыздын тойунда кыз жоголот дешеби, бүгүнкү тойдо Кермен экем жоголуп кеткен жок, Сырымбек экем тагырагы. Қара, агенді да чакырып қойыңыздар. Құдалар, бұл жаққа 4 жаққа өтіп беріп қойыңыздар. Қара. Келдіңіз бе? Ардақты Мелис Мадина. Дағы бір жолы құш болыңыздар бек болсын. Бүгінгі кеште айтылған баталарға періштелер ооминдеп жаратқаным жар болған болсын. Ушул торт сіздердің бүгінгі ақ тойыңыздарға арналып, дүйнөдөгү ең туртаттуу торт деп айтылады. Келіңіздер. Ошол сезимдерди далилдеп, ортодогу сезимдерди сүйүүлөр дагы таттуу болсун деп, каалаган жеринен 2 кесим тарелкаларга салып койгулачы. Тарелка мен болгон атындар кара.
Madina'nın kolundaki bakıp gülün Sizin kanalınızda Lüstra'nı karayın. Melis'in birinci ayrılışı Lüstra'lı gelip olmasın. Kızlar biraz alsıra durup olalım. Bana gelin. Teyimli tavayın degen kızlar aldığımızlarda duran özü Madina'day bolğon gelinli bolayın degen aya şapalar dele çıksalar bolat özü. Üyde boyga jüktep bozgan jigit bar bolğon bolsa. Kana? Çoğulduk mu? Ama sen gelin adası. Ne kadar sayılır? Şu çizgide bir öğrenim kodu atmayın mı? Gelin size. Zaldaki boyun kızlar. Varımız çoğulduk mu? Dayanınızı. Çoğulduk aldığında durmalar var. Sıra çıkan gibi kokşuyor. Jarımı aldırak, jarımı arttırak durmalar eke. Madina, arkamda karab, gimlerdi, güldük tosun bir gözü cayavatan bir karabıç. Buna. Özüm var, kente yapasın, yere oluşu geçtiğini şerizini kaçıp bırakmam yerine. Dayanız kızlar. Madina, 3 köşeyi sanayım, 3 segede çoğu ırklarımızı. Kardan koyuyorlar, 2 jarımla çeyin ben aytayım, 3 segede son benen aytağımızı. Ana, buna şu kızlar. Melis, Madina, kuş boğumur bek olsun. Özünce men tağa, özgöçe uyum men sana. Kutlu olsun akideli toyunlar, orundasın köktür kutlu oyunlar. Gelecekte karay kadan taşlagan, şıdır olsun, açık olsun çolunar. Çolunlarga hiç kim toskol olmasın, yaş omurda ıntımaklar ornosun. Hoş derekteydi göğsü ömür, koro omurda aristeler oynosun. Elgileşken yürekler, ezilişten yönetler. Geç kadar ezilmesin, suyumuru geç girmesin. Çalınmadan yürektin, canında duran suyu gönül. Doğru sürgünde boylar, aldına tutan düğününün. Yeme koşunan şeyler bakaklar. Sırım benen terimli toyesiden arasa, kızıl tildi sayratıp, ançalıda sak yaraşak. Görgönde iki cuvaydı, görgün verdi parakat. Gömülden ırlar çuğurup, göşüttük canlı karakat. Kılımdan ağız tek olup, kalınlı gökler sımaşak. Ürüp durgan göpçülük, ürü bakımın parasat. Yakşına yakşı canaşak, sırımdan kerimli canaşak. Sırımdın ucunu uzartıp, yaksın yediği parakat. Canaşkan köy koşuşaşı, çaktırıverler paraşak. Sırın koşunan, cumuştan mürkün kalmagan, can kovulmuş ve varmagan. Ek gündüz sırın geç atan, esalıp çatıp almagan. Ektaş baktın oğluna. Ağayın tuğandan, Bişkent'te jürüt göbele kişiliği gördüm ele açki tağından. Bırak açkini bunalday tağından işte birinci olur mu ağaydan? Moda, akemdin modası için anan toyda aytkan tüm bölüm özgöçö tos için priz vereyinç. Gerek. Medina, bugünkü üylödül ve toyunlar kutlu olsun. Ardayım bugünküdöy, yüzümörden cılmayı gitmesin. Den solunda boğular, baktılı oğullar, atenemizi silagan ıltımaktı, ırız keşikti, imandı, akıl esti, iki taraftı, ten karagan, akıllı, imandı yaşlardan boğular. Biz sizlerge ne deyiz? Sizlerden biz sıyımıktanağız. Bugün biz hatta baktılı, negedir tolkundan turağız. Kızlarımızda dağı bir kız boşluk durar. Negedir bugünkü günümüz hatta kuvvetli, sıyımıktı. Antenemizden bugünkü kuvvetçin hiç kaçan unutalmayız. Sebebi degende bizdin üylögü dağı bir özümüzge okşagan akıllı, imanlı kız geldi dep sezeriz. Kuday buyurursa
Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. O'zbekiston jahondan kelgan tug'anlar sizlarga çok rahatchilik bildiramiz. Tug'anlardan bizlardan rahmat uchun bizni silab berganingizlarga. Sizlar ham shunday to'yingizda yaxshi to'ylarga javob beraylik. Bolam baxtli bo'lsin, bolam chaqal bo'lsin. Rahmat. Hurmatli mehmonlar, sizlarga baringizdan razıyız. Xush kelibsizlar. Shu sizlardan to'yingizlar, har biringizlar uyingizda yaxshiliklar bo'lsin, to'ylar bo'lsin. To'yingizlarda biz bo'laylik. Bizlar sizlarning yaxshiligingizlarga boraylik. Shunday baringizlarga bugungiday yaxshi kunlarni xohlaymiz. Shu bolalar baxtli bo'lsin. Qardoshlar bo'lib to'yga bergan bo'lib, bolalar chiqqan bo'lib, o'zlaridan nafaqat qilib o'sdi. Tinch amal uyimizga ketyapmizlar. Shu hozda bo'lsa ko'p to'ylarimizda biz sizlardan razıyız. Ağayın to'ylar bularga to'ylarni kuylagan so'zni bayqadingizlar. Azda bo'lsa ko'p to'y ko'rib deb, kemchiliklar bo'lsa kechirik deb o'tadi. Bunday qilmoqchi. Bugungi to'yning kemchiligi bo'lsa